I čao ljudi, s vama sa kanala Gamer. Danas prikazujem moj telefon kako izgledaju sve aplikacije. Znači, danas ću vam pokazati moj telefon i kako on tako funkcioniše. Po samom izgledu aplikacije sve zaključit ćete da je ovaj telefon Samsung. Znači, ovaj telefon jeste Samsung. Ovdje su vam notifikacije i evo sad ću vam pokazati. Ovdje nemam nijednu igricu, poruke, znači sve normalno. Evo ovdje ću da malo na Instagram, da vam pokažem moj Instagram. Če da me zapratite, evo ga skriveno foto, skriveno story, u redu neću da slušam što. Evo, ovdje su moje slike, znači evo moj Instagram, znači pogledajte. Evo ga moj Instagram account, evo sad ću bacimo na primjer, evo ga. Evo, na primjer Boomerang Story. Ali to mi ne radi, jer Instagram crashuje bez ikakvih razloga kada to uradim. Evo ga triki. Kako dobar, brate, košarkaški teren. Wow, brate. Ovo je kao da ti bazeni i ode napušteni bazeni u bazena. Evo ga. I ovo je Jake Paul. Ono te prati fake account. No šta te je? Dobro, ne pričaj s njimom. U redu, evo god je King James Baki. Evo je trik, ovo je King James. Evo ga Marko Kovs. Kak Njela Baki. Super. Shadow. Pogledajte muziku je Order Town Night Looks, znači pogledajte, znači ovdje imam baš dobro Instagramu, znači evo ga moj account i sad ću vam pokažem koliko pratim, kao što bi igrao ovu igru. I radi, evo, imam 50 followera, kao i 50 subscribera, evo koliko pratim. Ronaldo, Messi, Neymar, znači ovdje svi poznati, Iniesta, Beckhama, Ramosa, Ibru, Marcela, Ninju, Mesuta, Fortnite, Eminema, Benzemu, Peleta i tako te, Cavani, Djokovic, Jason Alman, Muđo, Kel Michel, Vanimi, Baka Pras, Avisni, Basinđo, tako to sve, Triki, Bato. Čite ovdje, znači pratim negdje 150 ljudi, znači, Ika sa kanala Bros TV, Luka Stanišić, Iron Games. Evo ga, zapratite ga, znači Ivan Lazić 5, Stanišić, Luka Stanišić, tu je Bakija Vodika, Forti, Minjoslav, vidi Čelovo, su napokon ušišao na Čelovo, Forti i Zlatibor. On načebalo. I vidite ko sve pratim na Instagramu. Puno ljudi pratim na Instagramu. Znači, je ga uruš do King Baki. On je na moru. Ka sreta balon. I, znači, evo kak Izumi. Otkom do Rusije.
znači to je to od mog tako review ovog moj telefon. Znači, i ja hoću malo da odem na podučanje da pokažem koji je ovo moj telefon. Znači, u jednom klipu sam rekao. Dobro, mama snimi. Evo ga, ovo je... Da. Ovo nemojte... Ovo zaboravite. Ovo ljudi samo zaboravite. I to je to. Sljedeća ovog klipa, koja ste bacite like, bacite subscribe, a mi se vidimo u sljedećem klipu.